Para sa mga mo-apply or applicant sa Teacher 1 sa DepEd, kung saan pag-score imuhang rating sa LEPT or kung karaan pa na LET or LET, Licensure Exam for Professional Teachers na nakaron. Sa yun ragil gaayo, kung pilay mo score, example 82.75, i-divide to og 100. Dayon human ato i-times na og 10. So kung imong kuha 82.75, i-divide na og 100 na i-times og 10, ay mong score na mga 8.27 or 8.28 kung i-round off. So nga naon ra, imposible ma-zero ka na ha, kay hindi masaga pwede ka apply sa DepEd kung wala ka ni pasar sa LEPT or LET. So kana na nakay points dayon, kana lang